Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umuryango umwe bw'Uburayi wamaganye ukomeje ifatwa ry'umujyi wa Masisi n'inkengero zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wigaruriwe n'umutwe w'inyeshyamba za M23 mu mpera z'icyumweru gishize. Ubumwe bw'Uburayi bushishikariza M23 kuva muri uwo mujyi ako kanya no kubariza agahenge mu buryo bwuzuye, bukanasaba u Rwanda kureka ubufatanye bwarwo na M23 no gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Nta kimutwe M23 wari watangaza ku mugaragaro kuri itangazo ry'umwe bw'Uburayi, ariko mu gihe cyashize wagiye uvuga ko icyo ukora gusa ari ukwirwanaho iyo utewe n'ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo. Nyuma yo gufasha santere ya Masisi ku wa gatandatu, umuvugizi wawe Lawrence Kanyuka yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko wiyemeje gucunga umutekano w'ibice byose byabahuwe no kurinda abaturage bose n'ibyabo. Ubumwe bw'Uburayi busanzwe bwarafatiye ibihano bamwe mu bakuru ba M23 birimo kubuzwa gukora ingendo mu mahanga no gufatira imitungo yabo. Ariko mu itangazo ryayo ryo kuwa mbere wavuze ko witeguye kwiga ku ngamba nshya ku bateza intambara n'umutekano muke muri Kongo Kinshasa. Ubumwe bw'Uburayi bwavuze ko ifatwa ry'umujyi wa Masisi ribangamiye cyane umuhate wo kurangiza intambara umuro, ndetse ko ari ingenzi ko impande ziri mu ntambara zihagarika imirwano zigashyira mu ngiro vuba ibyemezo n'ibyo biyemeje muri gahunda ya Rwanda. Ubumwe bw'Uburayi bugaragaza ko bushyigikiye inama yari yitezwe cyane mu kwezi gushize Rwanda muri Angola hagati ya perezida wa Kongo Felix Tshisekedi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yari yitezwe kugera ku masezerano y'amahoro, ntiyabaye ku munota wa nyuma kuko impande zombi zitumvikanye ku ngingo y'ibiganiro hagati ya Kongo na M23. Kinshasa ivuga ko itazigera igirana ibiganiro na M23 ko ubwo yavugana n'u Rwanda ruyifasha. Ubumwe bw'Uburayi bwanashishikarije Kongo Kinshasa kureka ubufatanye bwabo ubwo ari bwo bwose n'umutwe wa FDLR, inyeshyamba z'abanyarwanda zirwanya ubutegetsi bwa Kigali zikorera muri asirazuba bwa Kongo, no kureka ubufatanye n'indi mitwe yitwaje intwaro. Intambara yongeye kubura mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri asirazuba bwa Kongo hagati y'ingabo za Kongo n'inyeshyamba za M23 kuva mu mpera z'umwaka wa 2021. Ubu M23 igenzura ibice binini byo muri teritwari za Masisi na Rucuru n'ibice bimwe byo muri Yarekura na Rubero. Uyu mutwe w'inyeshyamba uvuga ko uharanira uburenganzira bwabo nk'abanyekongo biganjemo mu bwoko bw'Abatutsi. Uvuga ko bambuwe uburenganzira n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uburasirazuba bwa Kongo bukize cyane kuri zahabu, diyama n'amabuye y'agaciro akoreshwa mu gukora za batiri za telefone zigendanwa n'izi modoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Ubu bukire ku mabuye y'agaciro bwakomeje gusahurwa n'amatsinda y'abanyamahanga kuva mu gihe cy'ubukoloni, ndetse iyo ni imwe mu mpamvu z'ingenzi zituma akarere kamaze imyaka 30 kugarijwe n'umutekano muke. Imitwe yitwaje intwaro bivuga ko igenzura ibirombe byinshi burasirazuba bwa Kongo, ndetse abakuru b'iyo mitwe babishyiriramo kubera kugurisha mu y'agaciro ku bantu nabo yagurisha ku bandi. Nubwo Uburayi bwasabye M23 kurekura, ariko intambara iracyakomeje, ndetse na leta ya Kongo iracyamya ko iki kibazo izakirangiza ikoresheje umuheto. Leta General Pacifique Masunzu uri mu mujyi wa Kisangani nawe yahawe inshingano zo kuyobora zone ya gatatu y'ingabo za leta ya Kongo yatangaje ko akazi kamuri imbere ko kurwanya imitwe irimo Alliance Fleuve Congo ifatanya n'M23 katoroshye. Kuwa mbere General Masunzu nibwo yatangiye aka kazi, nyuma yaho perezida wa Kongo amugiriye umuyobozi wa zone ya gatatu mu gisirikare cya Kongo ishinzwe kugorora umutekano burasirazuba bw'icyo gihugu. General Masunzu yashimiye perezida Tshisekedi wamugiriye icyizere akamuha kuyobora zone ya gatatu y'igisirikare cya Kongo ndetse no kuyobora ikigo cya gisirikare cya Kitona. Yasabye abasirikare bose ayoboye ahereye ku bakuru by'umwihariko bari ku rugamba kurangwa n'ikinyabupfura. Yavuze ko ari cyo cy'ingenzi kizabafasha kurwanya abanzi bahanganye nabo. General Masunzu yavuze ko muri abo banzi harimo igisirikare cy'u Rwanda, imitwe y'iterabwoba ya ADF muri Ituri na Twahirwa ifatanya na Tabara irwanya Burundi. Ati dufite akazi katoroshye ariko gashoboka ko kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu n'abaturage n'ibyabo. General Masunzu ni umwe mu basirikare bakuru bahawe inshingano mu mpinduka perezida Tshisekedi yakoze mu ngabo ze tariki ya 20 Ukuboza k'umwaka ushize. General Masunzu asimbuye Lieutenant General Moise Mbangu worejwe muri Kongo Centrale. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe ko Kyagulanyi batari Bobo wene yoboye ishyaka NUP ritavuga n'ubutegetsi muri Uganda yashubije Gen Muhoozi Rugaba, umuhungu wa perezida Museveni uyoboye ingabo zase, uherutse kuva ko ataba Museveni yakabaye yaramuciye umutwe. Daily Monitor yanditse ko Bobo wene yavuze ko adatinya umuhungu wa perezida Museveni kandi ko ibikangisho byose bitazatuma aceceka ntagaragaza amabi ye nk'umugabo w'ingabo n'ubutegetsi bwase. Kyagulanyi yavuze ko amagambo y'uko zacibwa umutwe n'ubwo biteye ubwoba ariko bitazamuca intege ngo yewe muri politiki yatangiye yo gushaka guhindura ibintu muri Uganda. Gen Muhoozi avuga ko buri 21 n'abandi bajenerali bahaye amafaranga menshi Kyagulanyi batari Bobo wene ngo rwanye Dr. Kiza Besigye wari warigize kabushungwe mu iki gihugu nk'umwami warwanye leta ya Kampala. Muri iki kinyamakuru Kyagulanyi aragira ati Muhoozi arabeshya, niba mwarampaye amafaranga ngo munkoreshe kuki mwanyirukanka ngo munkore yica rubuzo mukica mugafunga n'abantu banshyigikiye. Imiryango itari leta muri Uganda ishinja perezida Museveni guhunyura uburenganzira bwa muntu ndetse no gukora yica rubuzo no kwica bya hato na hato abamurwanya. Ubutegetsi bwa Kampala bwakunze guhakana ibi birego bavuga ko ari abantu badakunda ubutegetsi bwa perezida Museveni. Hanyuma kandi umunyakinyakazi wabaye minisitiri w'ubutabera Madame Marita Karua kera kabaye yemerewe kunganira umunywanyi we Dr. Kiza Besigye
nawe utavuganwa n'ubutegetsi bwa Uganda mu rubanza aregwamo mu nkiko za Kampala. Bwana Besigye yashimutiwe muri Kenya mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize ubwo ari mu biro byo kumurika igitabo cy'uyu munyakenyakazi nawe utavuganwa na leta yaho. Bwana Besigye yarashinjwe ibyaha bikomeye birimo kugambanira igihugu no gushaka guhirika ubutegetsi akoresheje intwaro. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko Madame Karuwa yari amaze iminsi asaba urugaga rw'abanyamategeko muri Uganda ibyangombwa byo kuburanira Besigye by'igihe gito akabyimwa, ariko ubu noneho yabibonye. Dr. Kiza Besigye aburanira mu rukiko rwa gisirikare rwa Makindye yarezwe kugira amasasu no kugirana ibiganiro n'abanyamahanga bigamije kubona intwaro byabereye i Geneve mu Busuwisi, iyatene mu murwa mukuru w'Ubugereki ni Nairobi muri Kenya. Ibyo birego byose yarabihakanye. Ifatwa rya Besigye muri Kenya ntiryavuzweho rumwe yabo mu gihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga kuko babyise ishimutwa. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ya Kenya iterwa inkunga na leta yamaganye ubwoko ubwo ari bwose bw'ishimutwa ry'abantu bashaka ubuhungiro mu gihugu cya Kenya. Besigye w'imyaka 69 yayoboye ishyaka rya FDC ahatana ndetse atsindwa mu matora ya perezida inshuro enye zose. Yagiye atsindwa na perezida Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi bwa Uganda. Yahoze ari umuganga wihariye perezida Museveni ariko yaje kuba umukuru atavuga rumwe nawe, ndetse yavuze ko Museveni ari umunyagitugu. Besigye kandi yavuze ko amatora ya perezida yo mu gihe cyashize yabayemo uburiganya, ikirego leta ya Uganda yakanye. Mu gihe cyashize Bwana Besigye yagiye atabwa muri yo inshuro nyinshi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Kenya iherutse kuvuga ko ihangayitse nyuma y'urukurikiranirwa birukanwe ku ngufu muri icyo gihugu cyahoze gifatwa nk'ahantu hatekanye ku mpunzi zo mu karere n'izivuye ahandi kure cyane ku isi. Nko mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize impunzi enye z'abanyaturukiya zashimutswe n'abagabo bipfutse mu maso bazifatiyeho imbunda i Nairobi. Izo mpunzi zashubijwe iwabo muri Turukiya. Muri Nyakanga kandi umwaka ushize abanyabuganda 36 bashyigikiye batavuga n'ubutegetsi bari bagiye mu mujyi wa Kisumu muri Kenya barirukanwe basubizwa muri Uganda bitanyuze mu nzira z'amategeko nk'uko abanyamategeko babo babivuze. Ninyabeje muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Banditsweho ari Minisitiri w'Intebe wa Tanzania Frederick Sumaye yasabye abategetsi mu gihugu cye kugira ubushishozi amatora ari muri uyu mwaka akazaba mu mucyo no mu bwisanzure kuko ibibazo byazayagaragaramo byagize harindimuka iki gihugu. Mu kwezi kwa 10 umwaka muri Tanzania bazatora abadepite ndetse na perezida wa Repubulika. Bwana Frederick Sumaye yavuze ko byabaye ku muturanyi witwa Mozambique bikwiye gutuma abategetsi bashishoza bakanakanura cyane kuko yabaye impaka ku byavuye mu matora birangira igihugu kibaye umuyonga. Ikinyamakuru The Citizen cyanditse ko Bwana Sumaye abona ko kuba ishyaka rimwe ryicara ku gakanu kandi mashyaka ari ikintu kibi gishobora kuzageza haba igihugu. Muri Tanzania amashyaka ACT Wazalendo na Chadema atavuga rumwe n'ubutegetsi amaze iminsi avuga ko hozwa ku nkeke n'ishyaka riri ku butegetsi CCM. Bwana Sumaye yavuze ko Tanzania isanganwa agahigo kugira amatora aba mu ituze no mu bwisanzure ikwiye kugahagararaho ntihazabe imvururu nk'uko biri kugenda hirya no hino muri Afurika. Uyu munyapolitiki yavuze ko kugira ngo igihugu kigire amatora meza aciye mu mucyo bisaba ko komisiyo yashinzwe bayigenga kandi yifitemo gukorera mu mucyo. Abatavuga rumwe na leta muri Tanzania bavuga ko komisiyo y'amatora itigenga ndetse ko bari barasabye kuhinduka kuko idafata kimwe amashyaka n'abanyapolitike. Perezida Samia Suluhu Hassan utegeka Tanzania amaze igihe ashinjwa kutorohera abatavuga rumwe nawe harimo no kubarigisa abandi bakicwa. Icyakora aherutse kubwira amahanga ko ntawe ukwiye kumuha amasomo y'uburyo ategeka abaturage bamwitoreye, abasaba kutamwivangira muri politiki y'imbere mu gihugu. Kuva Tanzania yabona ubwigenge ishyaka CCM niryo riri ku butegetsi kugeza ubu. Sumaye wabaye Minisitiri w'Intebe wa Tanzania avuga ko muri iki gihugu hakwiye umuco wo guhatanira intebe zitorerwa kandi bikaba umuco kuko ngo usanga buri gihe iyo ishyaka CCM ryamaze gutanga umukandida bisa naho amatora yarangiye mu gihugu kandi ariko bitakabaye bigenda. Impuguke muri politiki muri Tanzania Professor Mohamed Makame yavuze ko hari abanyapolitiki bumva ko amatora ari ayabo gusa nyamara yakabaye y'abaturage ku buryo mu gihe cy'amatora usanga hari abaturage basa n'abatarebwa n'iki gikorwa. Icyakora ishyaka ACT Wazalendo ryamaze kugeza mu nkiko ibirego 51 rishinja ishyaka CCM ko ryibye amatora aherutse bagize inzego z'ibanze. Iri shyaka rivuga ko amatora CCM yagizemo amajwi 99% yaranzwe n'uburiganya butarabaho ndetse ko ibyatangajwe byayavuyemo byose nta kuri kurimo yibye ku mugaragaro. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe Komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu muri Kenya yasabye Kwegura abategetsi bakuru mu gihugu barimo na Visi perezida Kindiki Kiture na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Kipchumba Murkomen udasize n'abayobozi bakuru w'inteko ishinga amategeko ku mitwe yombi ishinja ishimutwa ry'abantu muri iki gihugu. Ikinyamakuru The Citizen cyanditse ko Komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu yanasabye umukuru wa polisi ya Kenya Douglas Kanja kwandika Yegura kuko abantu bose bari urwengero arebera nk'umukuru w'uru rwego. Iyi komisiyo yavuze ko hakenewe kujyaho urwego rw'igenzura rugakora amaperereza ku bantu bose banyuruzwa abandi bakicwa ku manywa rwahanga bazira gusa ko batavuganwa na leta ya William Ruto abagaragaweho ubusembwa bagahita bafungwa. Iki kinyamakuru cyandika ko iyi komisiyo isanga impamvu abategetsi bakwiye kwegura ari uko amagambo bavugiye kuba buri urengero bihabanye cyane n'imyanya bicayemo bityo ko bakwiye kuyivamo ikajyamo abandi bantu bashyira mu gaciro. Iyi komisiyo yavuze ko amagambo yavuzwe na Professor Kindiki Kiture ubu usigaye ari Visi perezida icyo gihe yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu atamwemerera kuba muri uyu mwanya akwiye kwegura atareguzwa. Iyi komisiyo yibukije abategetsi ba Kenya ko atari inkomoko za perezida William Ruto
ku buryo buri wese umuvuze nabo bahita bamusabira kwicwa cyangwa se kuburirwa irengero. Mu mezi make ashize guverinoma y'William Ruto yanenze kurebera abaturage bicwa baburirwa irengero, abandi bagafungirwa akamama.